Pozdrav svima ljudi, došli u novu epizodu GTA 3. Krenuli smo s ovim boljim editovanjem, daily epizodama i tako dalje. Tako da idemo start game, idemo start new game. I inače ova igra je bila jedna od najboljih u njeno vreme jer je bila jedna od rijetkih 3D igara i revolucionarna igra. Znači jednostavno pre 3-4 godine sam je prvi put igrao, možda i jače. Tako da nadam se da ćete uživati u ovom serijalu, znam da nije toliko dug. Plus sa ovim novim editovanjem ima da ga završim očak s posla za manje od 10 epizoda. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Ok ljudi, kao što ste vidjeli, taj glavni protagonist je učestvovao u pljački sa par prijatelja i ona njegova devojka je rekla da je ona nešto tamo i da je on samo mala niska cijena i upucala ga je. Zatim ih uhapsila policija i jedna banda je došla do slobode, ja mislim, ovog lika, pa su sada svi zatvornici pobegli. Tako da, evo, krećemo sa gameplayom. Ok, evo, krećemo sa vožđom. Čoveč, koliko dugo nisam igrao ovu igru. I sada ovog lika moramo, čini mi se, da odvezemo, da nam pokaže naš novi apartman ili tako nešto. Inače, jako mi se sviđa ovaj hand wheeling auto, znači jako se dobro okreće. Ja mislim da je čak bolje od GTA, da je bolje od GTA San Andreasa. Ok, evo ga, stigli smo. Tu nam nešto objašnjava, ali evo mi ćemo da se parkiramo ovdje i evo ga nešto. Da, ovdje kaže da je to neko mesto i da odu da se presvuču. Ok, evo ga, oni su se presvukli. Nadam se ćemo dobiti neku novu misiju. Ok, on nas je sada upoznao sa nekim likom, mislim, rekao da zna nekog lika koji se zove Luigi i da će moći da nam nađe nešto posla, tako da možemo da krenemo da zarađujemo nešto para. Tako da idemo kod tog Luigija koji je odmah ovdje preko puta, tako da samo ćemo da se zaključimo ovako ovdje i da vidimo. Evo ga, sad idemo iza Luigijevog kluba da vidimo o čemu se radi. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, ladies. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Ok ljudi, kao što ste vidjeli, taj lik koji treba da nam zapravo da posao je zauzet, tako da dao nam je ovo njegov menadžer, šta li, ne znam ja. Trebamo da pokupimo neku njegovu žensku sa klinike, tako da idemo po nju, kao što vidite onaj zeleni marker na mapi, tako da idemo časkom po nju. Ok ljudi, evo smo kod klinike, to je ta Misty, kako se zove, Misty se zove, tako da idemo da se parkiramo, da je pokupimo. Evo ga, ovdje ćemo da stanemo i nadam se da će ona ući, da, evo ga ide, hajde Misty, to je dobra Misty, čovječe. Ok, evo kaže da odvedemo Misty do Luigijevog kluba, tako da to ćemo i da uradimo. Samo čovječe, moram da pazim da ne idem suprotnom trakom, inače smo nagrabusili. Ok, evo ga, tu smo kod Luigijevog kluba, tako da vidimo šta će se sada desiti. Opa ljudi, dobili smo $1500 samo što smo dovezli, o, to je sjajno. Ok ljudi, evo sada odmah možemo da izađemo i da uzmemo neki poslić od Luigija, tako da idemo odmah na prvu misiju da ne odugovlačimo. Don't spank my bitch up. Ok, da vidimo čemu se radi. Luigi said to give you this, so here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it
I want compensation for this insult. Ok ljudi, koliko sam razumeo, tamo negdje ima neki lik koji se nešto kao predstavlja devojkama, curama tog lika, tako da on rekao da mi odemo i da mu predstavimo palicu, tako da i da mu ukrademo auto i da ga ofarbamo. Tako da časkom ćemo da se odvezemo do tamo. Inače ljudi meni se ova igra i ovaj serijal odmah na početku sviđa zato što je jako zanimljivo. Igre je cool, misije su kratke, epizode su kratke, tako da nadam se da će se i vama svidjeti. Ok, evo mi se bližimo ovdje ovom, kako se zove, ne znam ni ja. On se tu nalazi, tako da mi sad moramo da mu predstavimo palicu u lice. Ajde, ovdje ćemo se parkiramo i idemo do njega. Hej Dalibore, evo ti palica. Šajn se, zove se Dalibor. Ali evo, malo palica u lice. Idemo da mu ukrademo auto. Sine moj, dobar auto on ima. Baš dobar auto, samo malo ljudi da isključimo. Eto tako, morao sam radio da isključim. Sad idemo da mu ofarbamo auto. Ne znam zašto, ali moramo da ga ofarbamo. Ok ljudi, evo ga, bližimo se. Tako da, mapa je jako mala, tako da od jedne destinacije jako brzo stignete na drugu. Tako da to mi se baš sviđa. Tako da evo ga, ovdje je ta sprej radnja, šta li je, ali ovdje nije. I evo ga, ofarbani smo, cool. Znači neće ni ogrebotinu, sine moj, da bude ko novo, ono, bombona, razumiješ? Ok, evo nas kod Luigi lock-upa, ne znam šta je lock-up, kao neke garaže, nešto tako. Tako da idemo sada ovdje. Aha, to je ono gdje smo bili, ovo je znači od Luigija izgleda. Tako dajmo polako samo da uvezemo ovu garažu i da izađemo. Evo ga, da vidimo, i sada je valjda to naš auto. Opa ljudi, imamo već $4000, cool. Ok ljudi, moram da odigram još jednu misiju, znači još jedna misija i gotovo, nemamo više vremena, tako da odigrat ćemo još jednu misiju. Idemo do Luigija, yeah. Ok ljudi, evo ga Luigi, idemo u plavi marker. Drive Misty for me. What am I gonna do, please? Hey, I gotta talk to you. Alright, man, gotta talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Ok ljudi, koliko sam razumio, trebamo da pokupimo Misty, onu žensku što smo već pokupili, i da ne gledamo u nju šanse. Da, trebamo da pokupimo Misty, ja sam samo to razumeo i trebamo da se pazimo. Opa ljudi, samo malo ja da isključim radio, zašto je mnogo jak. Evo ga. I evo je Misty ovdje. Joj, sad će se ove misije, mislim da ćemo ići limuzinom ili tako nešto, evo da je pokupimo. Aha, evo, zdrubimo. Ohoho, evo je Misty, brate moj. Ajde imamo da li će da uđe tako brzo, da evo odmah. Teleportovala se, razumijem. Ajde Misty, ulazi više, tako je. Kuda sad? Ok, da, evo sada skrećemo i nisam sigurna gdje trebamo. Joe's, znači trebamo da odemo do Joe's. Čoč, kakav dobar auto. Nema veze, moramo da ga preskočimo. Ok ljudi, evo bližimo se. Evo ga, da, evo ga, plavi opa ljudi, juri nas policija. Ok, tačno kad je policija stigla, nešto se desilo, lol. Joey! Am I gonna get to play with your big ends again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later, there might be some work for you. All right? Ok ljudi, ukoliko vam se svidio ovaj klip, nadam se ćete odgledati i drugi, tako da meni je bilo baš zanimljivo, nisam siguran za vas. Tako da ljudi, nadam se da se svidio klip. Pozdrav!